Turongeye turabasuje bakunzi bacu, iyi ni Nzuri Business Group Limited nk'uko mubimenyereye, tukaba tubagezaho imitungo igurishwa, imitungo ikodeshwa, amasambu, ibibanza, amazu meza agezweho. Nk'uko mumaze kubimenyera, nimukomeze mukande subscribe kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market, mujye mubona umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu imari tugenda tubagezaho. Twongeye kubifuriza kandi gukomeza kugira umwaka mushya muhire wa 2022. Nk'uko mubibona rero, tugiye kubereka ikibanza cyiza cyane kirimo bibiri, kiri ahantu heza cyane hano mu karere ka Gasabo, ahakunze kwitwa Karuruma. Iki kibanza rero kiri muri quartier nziza, irimo amazu meza ya cadastre meza cyane. Nk'uko mubibona, ni ikibanza cy'akataraboneka, kiri ahantu heza kandi kiri muri R1 aho ushobora kubaka amazu ya makadastre. Iki kibanza rero turabararikira kukigura, kuko iki kibanza gifite ibyangombwa bibiri kigabanyijemo kabiri. Ushobora kukigura cyose, ukakigura amafaranga make cyane, miliyoni 22, kuko gifite metero kare igihumbi, kandi kigabanyijemo kabiri. Buri kibanza gifite icyangombwa cyacyo, icyangombwa kiriho metero kare 500 n'ikindi metero kare 500. Ushobora kukigura cyose hamwe, washaka ugasigara wicururiza, cyangwa se ukubaka muri kimwe, cyangwa se ukubakamo jimere muri byose, ukiguze kuri miliyoni 22 nk'uko nabibabwiye. Cyangwa se ukaza tukaguha ikibanza kimwe, cyose ni miliyoni 22, byose mbi uko ari bibiri. Ariko ugura kimwe ni miliyoni 12. Ibi biciro mbabwiye ntabwo biri negociable, cyakora wenda nta wamenya. Iyi ni quartier nziza, ngira ngo murabibona, ni amazu meza agezweho, ni ahantu kandi heza hafite view nziza. Murabona quartier, imihanda irateguye, ibibanza biteye borne, murabibona rwose. Iki kibanza kandi inyungu yindi gifite ku bamenyereye ibyo kubaka, ni ukuvuga ngo iyi ni clôture yo mu rubavu rumwe, hepfo hari izindi nzu murabibona ebyiri, naho harakotiriye, clôture y'epfo nayo irakotiriye. Mu rundi ruhande narwo rw'ibumoso naho hari clôture, naho harakotiriye. Ni ukuvuga ngo uwakigura nta kindi cyamuhenda ku bijyanye na clôture, kuko zirarangiye, uretse clôture y'ahangaha imbere gusa, hano imbere. Ni ukuvuga ngo ni ukuza ugahuza izi clôture zombi zo mu mpande, iyi hamwe n'iyi ngiyi. Clôture y'igipangu cyose, y'inzu zose ikaba irarangiye. Washaka kugabanyamo kabiri ugashyiramo na clôture yindi yambukamo hano gutya, ukaba ukasemo ibibanza bibiri, hanyuma ugashyiramo amazu meza 2 cyangwa se n'3 yajyamo, kuko muzi yuko ubu ngubu ikibanza ari metero kare 300, kandi hano hose hakaba hafite metero kare 1000. Bisobanuye ngo harimo ibibanza bitatu, ugendeye ku bibanza ubu ngubu bigezweho bya metero kare 300. Ni ibibanza bitatu rero ushobora kugura kuri miliyoni 22 zonyine, cyangwa se ukagura kimwe cya metero kare 500 kuri miliyoni 12 zonyine. Ngira ngo murabona aha hantu ko hafite view nziza, ureba ku Gisozi hose, urabona Dove Hotel yereka, kandi iyi view yaho ushyizemo aka etage cyangwa iyindi nzu isanzwe, ushobora kubona ari ahantu heza cyane. Uri muri iki kibanza kandi ntabwo ari view yo ku Gisozi ubona gusa, kuko ubona no mu mujyi wa Kigali, view y'umujyi wa Kigali yose nayo uba uyifite. Ngira ngo murabibona, murabona mu mujyi hagati muri centre ville, murabona kwa Bamakuza, murabona City Tower, murabona Pension Plaza, murabona umujyi wa Kigali. Urabona iki kibanza gifite view, uracyubaka rwose ukajya ureba ahantu hose, za Rebero, ahantu hose ubasha kuhabona. Iki kibanza rero turabararikira kuza mukakigura, muduhamagaye kuri 0788
48 67 97 cyangwa se 0782 3 si ibyo gusa kandi mwadusanga ku Muhima kuri Yamaha mu nzu ya etaje y'amatafari yanditseho Shema House muri etaje ya nyuma, kandi mugakomeza kudukurikirana ku zindi mbuga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose twitwa Nzuri Market. Mwadusanga kuri website yacu www.nzuri.rw. Mukomeze rero mukande subscribe, mukore na share, mukomeze kubona ibyiza byose tugenda tubagezaho 5 kuri 5. Iki kibanza ni imari cyane, ntikibacike kandi kirashaka amafaranga make cyane. Dukomeje kubifuriza kuzagira umwaka mushya muhire wa 2022. Ni karibu cyane, muze mwigurire iki kibanza cyiza kiri muri quartier nziza cyane kandi gihendutse. Tubahaye ikaze iwacu muri Nzuri Business Group Limited.